Akube kuhle uphama kwabangcwele. Manazaretha. Kade sengigxuma ngize ngayingcweba ukuthi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu onjani othandaza umthandazo usheshe uphendulwe loba kade ngifuna umthandazo uthe bayefika evesini lokugcina lokho umthandazo uthi Nkosi ngicela ungenise umgcogco ozoba mkhulu kakhulu ngingasumi phakathi kwabantu abangaka ngoba usuku lokulahla lapha ekhaya lufika nanoma ngabe siphi isikhathi manje bayengena ubaba umvangeli ubaba uSibiya ngize ngayingcweba ngathi uNkosi ngiyabonga angaze ngakhulula namhlanje emafetangeni okufa angisazi ukuthi ngizawuthini nayithi aqhubeke uhlelo sengiziwe ukuthi ngizawuthini Manazaretha kodwa ngingowakaSibiya kwaNongoma ubaba umvangeli ubaba wami ngake ngafika ngelinye ilanga eThempelini akulo le ePretoria uyangazi kakhulu yikho ngijabula kakhulu nakho wangcona mayetha qhubeka uhlelo angazi ukuthi Manazaretha kuthiwa phama makhulu abangcwele ngizawuqala incwadi kaMateyu weshumi nambili ngicela nje ukwazi ukufunda iBhayibheli oJohn ukulibonga uzongithikela le ncwadi kahle angaxhamazeli la uzokufika khona amen la unekhoma khona amen alinde mina ngoba yibo kuthiwa akukhulume ngonyaka bezulu amen amen ngizalo abantu abayizoni mhlawumbe ayeqale ithi Matthew 12 verse 43 ayeqale ithi ukufika kaShembe phakathi komuzi wakithi Manazaretha akubanga into elula mina kangishunyayezwanga umuntu esitimeleni noma ePark Station noma eDurban Station noma ngibonanga abantu benzayo okaShembe kodwa ubaba wayesebenza lapha eMtateni eThekwini wena inkomo wayese eganwa ngamakhosikazi amabili uMantshangase yokuqala umamkhulu wami bese kuba uMaZulu unumber 2 ozala mina oma wami amen angikhulumi ngandaba yasekhaya ngikhuluma indaba kaShembe uShembe Manazaretha isihlande endaweni enzima kakhulu yingakho kwehluleka amadoda kuthiwa abhale iBhayibheli kwabonakala ukuthi akekho umuntu ongadlala iBhayibheli kuyophela umhlaba ubhale iBhayibheli ngoba iBhayibheli lingamaNazaretha umhlaba wonke ayithinte oseyithwele ojwayele ukufunda angibheke kamnandi lencwadi ngiyayithanda angize ngayifunda mangawufaka umthayi ngoba iyashopha umoya omubi umuntu uma umoya omubi Manazaretha uphuma kumuntu uyadabula isigawe esileyo umoya omubi uphuma umuntu uyafika la ekhaya afika le inkonzo mayekadinela inkonzo ebese vele ithuba emva kwenkonzo labakhetha inkosi ebese khetha inkosi yomzalwane mayekade ukhetha inkosi bese kuthiwa umhlangano uphansi eMpumalanga ekwandeni afike khona babhadiswe ngalelo langalelo ababhadiswa ngalo umuntu oyiNazaretha khona umoya omubi ophumayo kuye usuke kuye amana ufuna ukuphumula lo moya wenqamula intaba nenkalo umoya ophumula ngoba kusephumela lokho seyiNazaretha kanti ukuthi ngokuyela endlini yami kodwa lo moya ophuma umuntu esebhabhatisiwe ekwandeni noma eJudiya awukhohlwa yindlu owakuhlala kuyo yokuqala ukuthi ngiyawubuyela endlini yami engikhishwe kuyo uNyazisi esefikile ifumane ngenamuntu ebese lo moya uyakhumbula mawufika ekwambuleni ukuthi ngami nendlu yami bese uyabuya ufike kuleyo ndlu nekhomo
uyifitela umoya ishaneliwe indlu ukuthi sibe kahle ukushayelwa kwendlu kuyashotshiswa kahle ngisho ukuthi eNazaretha usuke umuntu ekholwa ekhithima ukuthi unyazi lwezulu uNkulunkulu amen khona hamba thabatha yo ebese lo moya mawufikale eNazaretha ngesabatha lisethempelini ekuseni sasa levuka nathi ntambama likulala nathi ebese ubuyele emuva uyofuna abanye umoya abayisikhombisa abayinkinga kakhulu kunalo moya ophume kuwe le ekwanini bangene bashade khona bese beyangena kwebehlala kuwe uthi ukuphela kwalomuntu kumbi uphela kwalomuntu kumbi ukudlula engakabikho ngoba njalo lesilwane esibi ngiyoba njalo lesilwane esibi esashumayela kubantu onina nabafo wabo babeli ngaphandle befuna ukukhuluma naye ngiyabonga inkosi yesizwe 141 abangazazi wagula intombi enzalayo eNazaretha intombi lesikhathi sasendulo zadeshelwa zinsizwa namhlanje awusukubuka ingane kumele uyayibingele livele ikhiphe ifoni imnikeze ifoni number engakasho lokhu ufunayo zadeshelwa intombi ezala mina yayibangwe insizwa yasemanseleni zidle umbango kule ntombi ngoba chayo nayo yayikhona uyabona umuntu uma ekhona ngisho eseyisalukazi uyabona ukuthi wayekhona lo muntu umbango insizwa-ke yayisiyehlulela le yasemanseleni insizwa ucu lwaselahamba luya kwasifiya la ngizalwa khona babekangele laba bantu ngeke uthakathe njengomuntu owazibuthi base bekuthumela ngezizwe lentombi ezala mina iy'lwane lezi ey'khalisa umuntu agenqe kabe yonke lento kwase kuyaqala lokufa wathi usiyama ephuma emsebenzini impesheni wafikele ekhaya pheke osizi umkakhe gula egomona kwenzeka yonke into welapha eNazaretha kwaphela inkomo esibayeni yahlupheka indoda kwanhlanga imuka nomoya zathi iy'lwane sila waphuma umuntu ekhaya wayawesisangoma safike zathi isangoma wena unemoya ufuna ukwethwasa engenamoya ngisho wethwasa umuntu wabuye ekhaya efake iy'ndwangu ey'bomvu ekhanda ney'ntambo zokungoma namakhehlwane ey'nyaweni kwakuvuke ngithi ngothwala ebusuku ikhala isigubhu segidwa umuntu engenalutho ephila efuna ushembe nje kuphela eNazaretha abaningi abantu abafuna ushembe emhlabeni kodwa lesi eNazaretha isikhathi manje sokuthi thina eNazaretha esesibona ushembe ukuthi uNkulunkulu siphathe ibele elibomvu sidwebe phansi umgobomvu siphila ushembe uNkulunkulu noma umnyama noma ubomvu asafuneka manje eNazaretha namahloni ngoshembe ngoba ushembe uNkulunkulu manje maphuma intobe enhle kangaka yikuphi esiyokosha ngapha emhlabeni siyosizana ayikho eNazaretha hayi lokhu ungabuza la imayikho uyokosha kanjani uma ungahlelwa uba eNazaretha yini okosha kanjani ngoba uhambe ngesala usho ungabi namoto kodwa ngathi inkosi ungangiphi imoto ngoba sisafuna ukushumayela esifeni kakhulu ngoba ngiphi imoto usungiphi imoto enhle bese ngingafuna ukuhlukana nayo ngayi lapha esithibeni onakala umsebenzi kaNkulunkulu ngizafuna nje ukuthayipha ngenyawo khuluma indaba yolwazi lwezulu uyozathi mana sekulungile kodwa ukukhanya ngaleli bandla elikhulu kangaka elenza izinto ey'nkulu kangaka kusifanele ngoba kulesi sikhathi kwakuyinkolo le eyayidelelekile kwakuyinkolo le owakuthile inkolo yabantu abadala abangafundile abangazi lutho namhlanje abazali bethu banenhlanhla banathi ekukholweni ayikho into esingayazi noma ungathi mana kancane awushumayele esingisi ufuna ukubuza use-England iyasithinta isingisi angisabile pho asikhoshi ngani Azwa
ebusuku kule ntombi lele ikhathaza umgidi wezangoma wayesekushambe kule ntombi nkosikazi sekukudlila ukufa ngeke uzusinde ndawo funa ithempeli lakwashembe ufike khona unikele uyawuthi uma uqeda ukufa kuzophuma kuwe yayisenze njalo intombi yayisifuna ithempeli yathola ithempeli lasekhansela ezweni lakithi yafika yanikela khona nanamhlanje iyaphila amaNazaretha akabonkulunkulu khuluma indaba enjalo uyazi le ndaba esikhuluma lapha ayidinga ama-spices ayidinge anyanisi ayidinge tamatisi ayidinge iyoniyoni ukuthi ngishembe uNkulunkulu. Ngelinye ilanga izobo zenkosi kuDisemba njengoba kuDisemba sinomkhuba omhlema sifike emakhaya asibheki ithempeli ukuthi sozabathaphi noma nabantu abangaki kodwa umoya la uvuma khona sishona khona siyophusha ngoNkulunkulu egqozi engane sandamezwe sasithunyaza uNkulunkulu. Ngoba uDisemba sasuka nensimbi khona inyela endlini ngiyajabula because sasigqoka kahle kuyisabatha God eNazaretha. Yabona namhlanje funa ukuthi uma usha ngoNkulunkulu akubone usha ngoNkulunkulu ngaka athi nje usha ngoNkulunkulu kanjani udala inyakanya sasigqoka kahle sibasothana sasesihamba khumbula kahle saqala kule ithempeli okwasinda kulo mama nasekhanisela sabambe inkonzo zasekuseni saphuma emini saye sokumana khona phezulu ngizobona ngoba sekuseduze sekusemoma ngibona emazweni akithi abanye bayazi ngabaphuma emanene masifika kule ndawo izobo zenkosi siphuma enkonzo nasekuseni sasesizwa ukoma kuyashisa emakhaya sahlangana nengane encane engaka sasifuza unemenade sisilayele ethi ngiyothi manibheka khona uzokwadwanga ngingene phakathi nothola khona kanti uNkulunkulu udlala ifilimu yakhe asezulwini ngale ngane ngalo muzi esilala wona unemenade masifika kulo muzi sathola insizwa yakhona igama la kuthiwa uNkopi ingaphi eMpumalanga komsebenzi igama isikide emahlombe sasesibekelana nawo lensizwa yayisithi saye saba nenhlanhla namhlanje kwangena amaNazaretha phakathi komuzi wakithi lolu sizo lapha ekhaya uNkulunkulu cishe uzocela asikudanga lokukhuluma thina ngoba sasombile sasifuna nje amanzi abandawo eMenade kanti umzali sifuna ukuphuzwayo siyayisela udrink ithe ingane kudayisa lapha ekhaya wayethi asingene ngaphakathi sase siyangena makusatatazela kulungisa udrink esasufuna lomthathu wamalitha wasengena inkosikazi wakhona amakhona asemncane iminyaka ungayikala ulapha ko-25 noma 26 wangena lo makoti wenyuma emsamo afika wabambabamba emsamo waphuma sikhashana waphinde wabuya futhi kwaze kwathi ikhashana eziningi lo mama engena ephuma engena wayeseyikala lo indaba uthi-ke la ekhaya insizwa njengoba ingena nje sihleli nesidumbu lapha endlini kwagogo ingane kabhuti ibuya esibhedlela eBenediction Hospital isibuye eGolezane empangeni abelungu behluleke banqaba ikhophi bathi ngeke baze bayisize ngalutho okungona izofika la ekhaya iseyixoshiwe ibhedlela yini na kodwa akwasimuntu ingane iyabhakuza nje ingane yankuma isize yancanyanga kulo mzuzu sabambikhwama sadumela ibhinki phakathi wabamba amabhuna umzala wamwekho uselokhu eqhobozela sabamba ibhinki sabamba amafutha asaseshona endlini yangezansi endlini yangenhle enkulu masifika khona safica inkanankana safica emseleni nengubo yodwa umuntu okuthupha phakathi akekho unini yayesaba ingane yakhe wavula abantu wakhona uvula le ngane uvula amaNazaretha uvula amathambo iskeleton
yase yehle inkanakana emini bebade kungo-11 ikhadi lingashisi la ngaphandle kuyo lapho ekhaya kuneba endini sasa inkomo sasa odeda ngendalo beyibaya ukuthi ugulisa ingane kwenze njani nje ayikho kwazi la yaqala inkinga endlini nalowo abambehlawulo sakhe zathi 58 angisazi noma umzala wayephethe ifoto noma wayephethe ujeke wamanzi kungokunye osemakhaya umanqoba ngazi wayephetheni mina ngingezi mhlabelele lamadoda amabili abhizi adokotela amathambo phansi kwengubo belithoba ifoto bethoba amathambo engane omunye elifaza ngamanzi esawabusayo ayamajekobomvu wakwantwandu yasho ingoma la endlini kwanomunyu yasho ingoma la endlini kwabuyo anti bakhona abakhona kwezinye inkonzo bathi imboya endlini limlile ngaphandle isabatha sahlabela 58 samevesini kwaze kwaliyoyo ndaba kwayifoto kwangamanzi kwamafutha kusisiwe phakathi emlonyeni wengane eyamathambo Masukela lapho uManazaretha yayisiyayeka kwalengane wasewebhula ingubo asalobala amathamba lengane mayesehlelobala kwathi kuthiwa sicela ukubuza kunabala ekhaya abalothile umhlaba nifuna lengane ngoba nazi inkomo zikhona esibayeni nezimbuzi zikhona esibayeni umuntu oshaya kanjena umuntu ongafuyile kodwa umuntu ofuyile njengabantu bala ekhaya abashaya ngososo nje lengane ayiphile manje ivuseni iphilile sasa siyaphuma asiphuzanga screen wawuphuza wena asuphuzanga saphuma kude sikumane sasosonta khona inkonzo semini masifika ukuthi umshumeli sekufika insizwa ezinhle asikho umsebenzi kaNkulunkulu into yokuqala esayicela isiguqo sengane yakwandwandwe kwasekuyathandazwa leyo ngane mangikhamuka kwandwandwe kuthi unkosikazi wakho ukhona ulapha endlini kulile manje inesitho esingabe bhakede 5 liter ayiyagula Manazaretha ayibonge Nkosi pho kushoda saphumutha Manazaretha indaba enkulu iphakathi kwethu kwenze njani awuziqekisa tonto kunobaba umbazini abanye babazi abadala fundisa umbazini oyidume kakhulu ekhampani ayisebenza kuyo wayekhenya njengaMoshele uyazi izolo uManazaretha into ekhona izolo esikhulu naso zonke izolo emhlabeni eyinkonzo phela ekuseni imvisele ngosisi izolo esikhulu ukwedlula zonke izolo Manazaretha esibambethina ababhabhatisiwe abagqokule emhlophe isono sokathatha lesi sono angazi ukuthi singenza mnikelo muni siye enkosini siyocela uthando isono esikhulu esedlula izono ukusondana kwaManazaretha ngoba abantwana benkosi kuney'hlabelo ey'ntathu ezovulwa phambi komnikazi wento zonke bese ubuzwa kufanele ihlabelo awuqelela ngemhlabeni 2 of 3 149 Zumbi 2 of 3 149 199 199 203 149 Azolesha lelo dala umfundisi yathi mayesemsebenzini kusetshenzwe femini bese sithi umsebenzi bese kuyishintsha ethayiwe madoda umsebenzi mnandi nyawuzwa kodwa ushaya uNkulunkulu amen ngoba uNkulunkulu
usuke ekhaleni udede yonke into uthi ayikhona amadoda maningi kancane senikhuluma kakhulu indaba semhlabeni kodwa khona indaba engakayikhulumi aninasho unyazo uNkulunkulu angafiki leyo vesi angakhulumi lutho ukuthi noma ngakhuluma ekuseni kuze kuyoshona ilanga bena abantu ushaba uNkulunkulu singashoba indaba yokuthi ushaba uNkulunkulu yona oqala kuphela ukukhuluma izinto abantu emsebenzini uthi hayi bafowethu lisashintsha ayikhona engathi khona engakwazi ushaba uNkulunkulu uyoba nenkani ukuthi ushaba uNkulunkulu kuma hamba emhlanganweni awuya ushaba uNkulunkulu ufike wenza ukuthi emhlanganweni ahamba yebo omunye awuya ushaba uNkulunkulu wenza ukuthi le game aphinde ahambe aye komunye umhlangano esebenza lomsebenzi efamily wayesaziwa ukuthi indoda exoxayo exoxa ingane yakhe kwashebe senzoshela kanti njengoba khuluma le ndaba khona umuntu efamily basebenzi bomlungu olokhe ibuka le ndoda sibelesele kangaka njengoni umuntu lengapheli manje ngenyanga waseyinkosi indaba ebingahamba emhlanganweni emzini wenkosi othile la engakhona yayisithola le ndoda isibongo sayo enyakwalembetho kwathi ngelilanga makushayisa emsebenzini yayihamba yeshopu yayisithenga ibhuku elikhulu elingango-2 yathenga ipeni yayisifaka esikhwameni sayo ngakusasa yahamba nakho yaya emsebenzini mayifike emsebenzini ithayike kulungileke ngazini nguzwile ukhuluma ukuthi uNkulunkulu wakho ekusasa ungangishiyi uyabona leli ibhuku eliphethe nale peni eliphethe ufuna ukuhamba nawe angifune ukudla kwakho angifune ingubo yakho angifuni lutho lwakho ngifuna ukubhala imangaliso ezenziwa uNkulunkulu wakho othi mkhona indoda enhle engesabi lutho engenalo umbhalo ngoshebe eyisivumela phezulu ithi kulungile sizohamba seNkulunkulu wami engikade ngikhuluma ngayo umhlangano oseTomani ngakusasa le ndoda yasipakisha ikhoma zayo le ndoda walembethe izohamba ihambe nendawo amashembe engazi ukuthi iwaphi kodwa ihambela into eyodwa ifuna ukuyobhala imisebenzi eyenziwa uNkulunkulu kwamaNazaretha lo esikuthele ngayo namhlanje ongakavumi kwabanye ukuthi bathi uNkulunkulu ziyali inhliziyo ziyanqaba sengathi singathi umprofeti mhlawumbe wakubhala akekho umuntu oyengafika emzini wendoda esihlophekile eyazi yashona emhlabeni engasindukayo athi wena mama unkosikazi wakho uzosinda ethempelini yakwashayela asinde ngempela base liyahanjwa yaqala uJosaka walendoda yawalembethe nomfundisi wathola uJosaka base liyahanjwa kuyiwe emzini wenkosi yamaNazaretha eNtomani ngesikhathi senkosi yesithathu inyanga yezulu uGalosini mawufika umhlangano inkosi ifika iphumelinda umhlangano ufika eNtomani bathi bobaba inkosi nyanga yezulu yayihlala esihlalweni sendwangu esasiphathwa siphephuka amawuno moya kuthiwa bathi basibeka ngalelo langa yasikhathela ngonyawo sabheka le basilanda futhi basibeka yasikhathela ngonyawo sabheka le basibeka kwesithathu yasikhathela ngonyawo sabheka le yayisithabeza abantu abantu basebeza abantu mabeza abantu ngamalayini kungobaba ngapha kuzintombi ngapha kungomama ngapha kwaseqhamuka omama abawu4 bephethe uhlaka luthola inkosikazi phakathi eyingamathambo eyayifa seyihamba emhlabeni inkosi yayisima ibukela abantu abezayo yayisiyabuza yini lephethwe laba bantu kwathiwa hayi unkosikazi yathini unkosikazi kwathiwa umama ogulayo yathini naleyo beza labo mama bafike bambeka phansi lo mama eyalithanda phakathi lenkosikazi yawamathole
enkosini yamaNazaretha namhlanje abantwana benkosi kunenkinga khona phakathi kwethu afika umuntu egula akesithi ngoba sihlukane amabatha endlini yokholo. Ngelilanga sasimaphutha 23 ethempelini ekuseni kwasefika ingane sisasebenze ebaleni bayazi emakhaya mawubantu 23 kuvukwa kusetshenzwe uphatha isipontshi sakho nesigwaqane sakho ozofika phambili nesinkwa sakho ozofika phambili nekhandela lakho ozolayitha ngalo phambili sasiphethe izinto ey'njalo. Akusasa sisebenze ebaleni kwakhawuka ingane yomfana yathi umkhokheli uyabiza masisuka siyamkhokheli samfika sengaphandle ephethe isipiya ngezandla sase siyahamba semzini omunye ngeke ubongo wakhona engasazi emhlabeni engahambi engasiki endise kunephunga engasivakali kahle. Masifika kulo muzi esaweni yasiphula enkosikazi isiphika sayo sikabonini sozonzoma ezinomanga phezukwana lenyanga sidonsa ingoma ka-242 nkosi yesimakade sangena ngayo sikhudla uthango siya kulo muzi edinyanga enhla sendlini yakwabhongo safika endlini bonakele umuntu akasithi umuntu akedluli ingwaqangwaqa ungayazi ungayitshela abantu emhlabeni kodwa sifuna unyazi weziphela. Awumi umsebenzi owenziwa laphaya masiqeda legoma sangena phambili sase siyathandaza shambe hlukanisa nkosi yamakhosi ukuthi lo muntu uyamthatha noma uyaphinda sase siyahamba sathi masiphuma esangweni kwaphuma isitile ekhaya siyahambile umuntu khona ithi kwenze njani Nazaretha. Oliphetwe ngabanye omama eyisibikosi ithunani lona uphethwe yindona sukuhambe wena lekhali induku imshaye ngayo. Inkosi yezulu yathi anti umphilawosa akabhali imangaliso phansi bantu abafika besukume mahutshe nabafika benezwa abavuleka ey'ndlebeni nabafika bengakhulumi abavuleka imilomo bathi ababhale phansi kuthiwa ngelilolanga leyo nkosikazi eyayisele ohlabeni wathi yathatha ijuku imshaye lona ongafuna usukuma oyimvila babuya nejuku ababebuya nawo khona mayefika enkosini yathi bamba lapha bamba nansi ijuku wabamba lo mama wathi sukuma wathi tabutabu lo mama ezama ukusukuma wathi khimili wathi tata phansi ngezinga wathi akushawukisa phansi ngithe sukuma yasukuma le nkosikazi yathi ukudayizela yalahla phansi umbhoko yayisiyayihambela kunamakhosikazi ayethunywa amanzi ukuthi awukho amanzi emfuleni yayisiwaqonda ngqo le nkosikazi lamakhosazana yathi ngingena isigubhu esisodwa ngithwele ekhanda ngifuna ukubona unkosikazi funa inkosi ibone ukuthi singizindisile semphilile. Yasibambe isigubhu inkosikazi nakwamathonsi sisekhanda ihamba naso iyenkosini nyanga yezulu ngaleso sikhathi indoda ezobhala yebhuku yakwalemphethe uthupaya wayo ibhizi ongibinyela ngo-iki iyabhala imangaliso yathi mayiqeda yalahla phansi uthupaya wayo nebholpeni yaphakamisa izandla zombili yathi ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha ngiyayikhetha amaNazaretha yakhonza uNkulunkulu. Thina siyamthanda lo unkosikazi ekhaya kwashona kwangazakala udliwayini wayesephuthuma ephakameni eyenkosini ilanga eyobika ukuthi inkosi usedlula unkosikazi emhlabeni angazi ukuthi udliwe yini. Wayesesinyanga yezulu imi ngey'nyawo wathi khuluma mvangeli kwenze njani uthi lo momamkhize ngize enkosini ngizobika ukuthi umntwana ekhaya usedlule emhlabeni. Kwakunenje lisegcekeni inkosi yami yanyathela njengesicathulo esimkhize hambe ekhaya nkosikazi wakho umphefumulo wakhe ngokubambile ngeke esadlule ekhaya. Obani ushembe maNazaretha ivyana kenkosi isagcwele umjulo. Kwathiwa
igama lomprofeti ushaya indaba ingake uyazavumeki methu ubuye igama lomprofeti ushaya uhlala phansi ujamethu uzokwenziwa abaprofeti bayadansa ushaya bakadansa ubika inkosi amen amen sithola imisebenzi sithola amakhosana sithola imoto ama-promotion emsebenzini sibe kahle ukuthi muhle njengeNazaretha kodwa njengeNazaretha uzokwenza kanjani uzomisa noma ungangena lapha usize ukutshela ukugeza khona ikhona ediscreet ufune nje uphawuda kodwa ufuna uphawuda ufuna ukudlula iNazaretha ngakuyo ngeke wayesekhomile umfasezwini esethi umphefumulo kamnango emkokamthize ungubambile angeke sadlule emhlabeni yangeniseka lendoda umbangeli yayisithi kodwa Nkosi befisa ukubika enkosini ngoba phela inkosini yangezulu yayingakadlali ehlalweni yayisabizwa ngokuncane leso sikhathi kuhleli inkosi ilanga yayisithi inkosi akekho uhambile ungapha kwamunyoni emtuka inkosi layona yadweba umvangeli ibheke wamunyoni ifuna inkosi kodwa sitsheliwe ukuthi unkosikazi umphefumulo ubanjiwe ubanjwe phekwe mayifike enkosini inkosi ilanga iyasmayila ithi umvangeli ubekwa yini lapha utheni kanti usibanibani ekuphakameni uthi umvangeli uthe umphefumulo wankosikazi uwubambile uvele wagcoba itshela uthi awenelanga yini umphefumulo wakho uwubambile njengoba besho hambe ekhaya unkosikazi wakho ngeke safa uyaphila kufunakalani maNazaretha sayocoba ngaphambi kaJehova sifuna ukubika enkosini ufuna ukubika umuzi mangayibika nje kuba uyasamtha nje ufuna ubaba uthola uqobo lwakhe isikho sakhe uzothina unyazi uzo answer how many questions imupha ba correct le mbuzo ngeanswer cha ngabona uNdwebo kusesegolini esodwa abekho uNdwebo angihlale phansi maNazaretha ngoba isikhathi esikaNkulunkulu ngikhuluma kabuhlungu phambi kwami khona ngokumvangeli uyofika xoxa sithi esana senginikezwe omunye umuntu uthiwa kakhuluma ngoshenge ayikho le kodwa zihlobo zenkosi incwadi kaMateyu ithi uma umoya ukuphuma kumuntu ngoba silapha endlini nje khona kuba iplus 5 uDavid iphukethe isikhathi ethi ngulise nje khona kuba ngisizile ngayo nje awuyapha ikhethe adonse le muntu ipha oh yes oh yes oh yes